Il-President tal-GRTU Paul Abela jista' jkollu jirriżenja jekk b'riżultat ta' deċiżjoni tal-qorti u wkoll jitressaq quddiem il-ġustizzja akkużat b'xhieda falsa. F'eku tal-każ Sandro Ketkuti fl-aħħar jiem il-qorti talbet lill-Pulizija biex tipproċedi kontra Vince Farrugia, ex-Direttur Ġenerali tal-GRTU. Dan se jkun akkużat b'xhieda falsa minħabba l-mod kif ipprova jimmanipula l-provi f'każ li ra lil Sandro Ketkuti jkun akkużat b'attentat ta' qtil. Xi ħaġa li eventwalment inbidlet hekk kif fil-qorti bdiet ħirġa l-verità dwar x'ġara fl-uffiċċju tal-GRTU f'jum fejn kien hemm battibek bejn Farrugia u Ketkuti. Saħansitra kien hemm impjegati tal-GRTU li taħt ġurament fil-qorti kkonfermaw kif kienu mitluba jgħidu affarijiet li ma kinux minnhom. Il-qorti ordnat ukoll biex il-Pulizija tinvestiga persuni oħra li x-xhieda tagħhom ikkollaborat ma' dak li qal Farrugia u għalhekk mhux il-fatti kif ġraw. Fosthom hemm Paul Abela. Il-Malta Today rrapportat li jekk il-Pulizija tipproċedi kontra Abela allura jitlef postu awtomatikament għax l-istatut tal-GRTU ma jippermettix li uffiċjal tal-GRTU ikun akkużat kriminalment. Il-qorti kienet ġibdet l-attenzjoni dwar ix-xhieda ta' Farrugia u oħrajn fis-sentenza oriġinali. Iżda bil-Pulizija ma tagħmel xejn, Sandro Ketkuti fetaħ proċeduri l-qorti magħrufa bħala sfida lill-Pulizija. Kien hawn li l-Maġistrat għamilha ċara mill-ġdid li l-Pulizija għandha tmexxi kontra Vince Farrugia filwaqt li tinvestiga persuni oħra.